ya proto komeru are atongoria banasa omwe wo Raila Odinga Kalonzo iba kare Meru na kwemiario Kalonzo ethira yikiana tukenda komia mapu bwongo ina ore. Karibu sana bwana Mutweria bwana. Thank you very much bwana Fuse ibaya sana. Karibu tukiambiriria babu no boko watambaru kiekorerete kia president ontukwemiario yikiro ntukweru are tukenda komia ina buborwami Ibo baya asante sana no tubakire kiu bwana Phineas. Na kambu ndi nankero muno kwithirwa ndiki Weru TV ntukwe mbere. Na mbu ibwa miriti bwaya pongezi bantu bangu iranje abo kuritira Amiru na nthiguro etwe Kenya. Karibu. Urankwenda kuwa nkawa Amiru na thikirie bonde na tegeri wa TV Weru bamenye ati tariki 28 mweri wa 10 kiama kia PNU kiacemanitie na kirethwa kina iretwa National Delegate Conference na kiabuthi wa muzi no ntonyo kiama kia mwera wa muzi bwakyo kiratuetua rekwa kikaunga mukono rais wetu Uhuru Kenyatta kire kura iche 2017 na kirendo sinya munene governor yetu 2022 ethwa akirani for president indi kuundenda kwa musimamo yo kiama kia PNU na kiama kio kiamwite ki support Uhuru Kenyatta lakini kwina ntu bangi bachetha cia aria bakiama ketu spokesman na tibo na kanya kau baita bakiwa PNU ile kinasa no ntu iba kumenya iba kwenda chora mbicha ka perception that batu tutikunga president mukono kenda tuonekana akaturi antu bawe na tibuo ndende kunya support ingira kinya president wangana komenya support ingira ikumiru ilumania na support ira PNU yo support na ibo ntu tutirwa mitie presidential candidate presidential candidate yetu tu PNU ni president Uhuru Kenyatta wa Jubilee. Yes. Na Kalonzo ntukweru arena wire bobongo ibakona uraba umbikia kuringira kura kana uraba kenda ethera ichalo ya governor wa Meru ipita munya na pita munya no yapo to atongorete PNU utikona kaba bobo kwa mbona bobo nyuma ntuko itoko rabo tikiru nyarura chopo itira bokambo bukumeke nasa na no ikwa mieri una bwata mbaru kete kya governor utikona kabo kethira bukithama kambu ereo mware kethwa thongomi tutumio talatha kaira chiara chieno ikimwenda na tiku akenda thakaira chionde ne thwa kimiani nkoro ekweria ara ko ura kwenda kuwa ndenda kuwa PNU mwaru muthongi antu bonde bakerio propose ki mwarura na PNU ni kumyaure kwenda muthakora ikwenda na ndenda kuwa kwa mfano kiama kietu no ntubora antu baraba kumyamunye na antu muno Meru na iba kona support ye munya na PNU ra inge Meru ko ba ke strong ndie Meru no mwanka badi meadio friendly ile atuma antu baraba eta baibwa lakini urambenda kwira thikirie na bokinyareo still ndenda antu bathoma in this angle that twinde turi antu ba Kenya na tuenda twithwa twi county na kiama very friendly kira national party PNU kiama kia Kenya yonde na kinya county yetu Meru twithwa twi no chore mwanka kinya mtu eya muntu yeyote yile nyethwa no kiama kiriku ethroe karibu Meru na ingutige Meru timu Kenya wingi lino ntukinya ntu bauba Kenya indi ndenda kuwa nkaba kwa timu ya atuma baibwa bakaribishi muno na bakarabu lakini ndenda kuwa kuina musimamo ya kiama lakini no ndenda kuwa ringine okia thia tiba kiama kia PNU tutino uwezo bwa kukuita kukaria antu na araba yeta no tukinyaba Jubilee imbonete antu ba Jubilee bombira kure president bakaringira Raila na inko mya kinya ba Jubilee bakoringira nyamunya na ko ikinya antu ba PNU bomba kwa candidate unge wambi ukinyo MP kana unyonge wa kwa mfano utu ina presidential candidate tu no PNU I mean no Jubilee kwa wende ibonto kwa nibuchi ya thirikari bonge nikenda kuongela batu tutiombo control yara wanasiasa bomba kuwa na iwe ngono kwa siasa right thirikari no mwanka mtu achiendelethie ou woni kwambia ko wende antu betite kwambia no mwanka be na miambo ina mureo ile tikirika lakini amwa buba tu PNU itukoromba antu bonde ba Meru county baba kaninga kura kinyaba kia makiri ko nyaba Jubilee ituboromba beringe ngavana munya ko ni musimamo yetu na togerera kyo wende manto ya Jubilee ya PNU ngakuria mbere kwi bonko ndende mbere mbere mboria bunge no kona PNU akabwithirite bwena ngwataniro kana bwena orumwe kiki amakiu kenu yes ndenda kuwa so far so good batu kumarira twambiririe na itonete mantu yetu yaita boboya kumarira twetire kotini bagwete kama yetu kikumerua na tume atongeri ba Jubilee no bonete muno bakiari bakiwa utike amonto PNU lakini ngwetiga muru na tutethire tombo choke kiama na itu tetu na nkiliba muno na tuina ngwataniro mantu yetu ya maingi tuitho tuna consensus na tui consulti na itu tetele so far so good twenda igwa kitheta kwebo wa yes okamberia no ringe nyanthengie kona ni bwatanirite no ntukathendo marete ke Jubilee well
kambue abo muingite kana ne atabu ngo kuendelea onto nari murami na nditware no studio na wawe no Jubilee lakini tuko na nonto ya ne PNU sorry nonto athirite akiumara tha yende atike PNU orambo bokwira bana Phineas siasa si manto maingi muno nonto muntu ethora tu kila mwamba ngoma vuta kwake omuntu no kawichuriria no kamuntu akuwithiria kila mahali ikenda kutuka no kubwake yantu na no kwenda kuwende ndenda kuwa bwana Kathendu ria mbere ya nonto imuchoro kwa muno mbere ya muntu ito Kathendu Mugambi Manyara ba Katangugi na tuina twari na ntu batanthatu KPNU baraba kwa ni bakwenda ite ba mwinko na kaberete ku chicken out yo ntu Katangugi ndaibwa ku support Imanyara na kwa wende kwendi kwa na nyerumas that kinyaka Kathendu is ended on the same line lakini urambo bakuwa woni ntaibwa sababu ile umba kwithwa awite na ntaibwa lazimi kuthama kwawe nontu tutona anything iratumba kutibu tuwa officially Kathendu kuthama kono thaino twire Kathendu no ende ne yenu na kinyaka thura thamite no rango ira siasa na chuchi mantu ya chio nontu akiakona kuyangi omba witethire muno kana kuyangi ndwe kuniga na interest cia we antu wethe we interest mwanya na oroko na chiama bionthe bikethwa bina kuthamwa mtu mwa kathama kinya Jubilee antu bakuthama kila siku nasa kinya kuba kathama na kinya PNU ndendo kwira antu batu ina votu 300% itukukia antu kumaome na kuiba ba kai bakaumara ko ndi ndenda kuwa kinya ethura thamite na kethwa na region chiawe na kethwa na mantu yangi yarakona yo lakini nedire take communicate officially keke that akuthama kana atabu inform non officially ran komenya ndi mu menyare mo barat senators betu non tutuna candidate kathomba bara kwenda kwa senator yes na au kabere maendeleo chap ne ire Meru na ito kumya kile mimwiri ndi atake Jubilee na idira ya kiukuma ke maendeleo chap na uke Jubilee akakwerekana probability ye ke kwithira ichalwa kana ke chindo ke muchunjo it's very high kana ire lakini yenda ke maendeleo chap ibo yuko kwa sorry ibo yuko kwa that kilemia ndi atake muchunjo so far utimtongiara rwa makiwa na kwenda itekia governor kurukira maendeleo chap kuko nania kutethira kwena mchunjo yo kwithira tukiona kithira kilemia kuendelea kuudha itariki 8 mweri wa 8 akethira kitara ndebene babu ya PNU bweno kwa munyaomba kwa ndo kilemi o tutino bwana anini na ndenda thikire bangwate boya buru no ntuitu bangite bo boya na tuti kuria no siasa ni siasa kinyantu no be bangi na bangi tutumia ku control kwenda bakwa katumi lakini watu tukwenda kumenya tu ura tukwenda nura tubangite nyumba yetu ya PNU nikenda tueta tu ina strategy yetu chioshinde election ni nikenda tuendelea na ngwenje ya watu kwa kazi endelea ira tukuritira ntu betu ba Meru na kwa una itu irinde ushinde nyiti bingi ndene Kenya kundi batu ndenda kwa tutino bua enya no reka na kilemika na nya kilemiungi kana kinya kiraitu kana utwe tukira no tutwete yadi ni tubangite lakini kulingana na bwo kwari aka kitekia governor kiubuti no kwa kiuma abinge bya senator na inya MPs kitha kubarwa mia na MCs kwa kana governor ikionka bwe iratombekia kuwa bwe na the highest percentage of confidence kana bwe na yetike bonene kiretekia governor toketa akyo ndeuge ngikyo tokia senator na bire iwe sana no twakiori kiu kambwe tiki governor ki tuina confidence yoshinda itibi onde biratu wa metianto tuina confidence kushinda itibi bingi muno bya MCA tukutho tuna majority ki assembly ento Meru na kinya assembly ringi tutho tuina antu baba ingi senator bangi ndene Kenya I mean MCAs tuina confidence yoshukie tiki Meru ki senator ukilukira mtura tukayukie kirumo baraba tuina bo tuina confidence ya kushinda tiki women rep tuina confidence yoshinda majority of itibi Meru tuyukia bila bingi bidro bibye PNU natokera kia women rep antuko kiumia ore kurari na kithurano 2017 wa stundi chetu cha Weru TV na kawira mwangaza na kuriete kia women rep kurukira kama kia PNU na ya kaire dost kana ya kaoloterwe ni His Excellency Honorable Peter Munya ati owe yo uria na mwiti atauririe manto ya rifea kana onto igwa thitirwe na njirera ya girite kana onto atireire atwira wengwa ibubu ya sana kanchokie aumbwe batwi kiama ketu kia Nkiliba na kwirwa Nkiliba itichiara kiuno batu ndenda kura na maito ilibire tuikia meneketu na to consulti na ndenda nyango wari na mirimu iti wibwe na mantu yayo the consensus ira twatanire na tuona candidate yetu ura wina inya ura ukayukite kiru kirithemwe nikawira mwangaza na kwou yule musimamo yo kiama na consultation think gavana wa endosering body nika kwari na consultation na kinyamiri mwiti ya accept
na tuino kinya weke amene na ituendelete bubo ya kukawira tika aenduzi ni gavana gavana ati ufozi ni kiama kiongo botekanire ni kiama na kinyamiri wengo nonere na kinyengo iti kiamiru bonde bakomenya kinya kayuyu mheshimiwa na mtu mwete heshima nyongo na komenya it is very clear bro tika women antu kura ni kwendwa ni tiendete I mean mwangaza baba angitu kwa chiubare ora mulu yorero ni bwae na mulu kero bwe seneta ningibo kona kwe mulu yore inyayu bwe kana nonto bwina otena seneta omwe seneta nonto nyawe bote kwete kari we ended there no tweet very soon kanti kwenda kwa na msimamo yo final nonto up to now lakini ngomya no tweetirite kature kari mo kiuthi kia isoti mantu mo ngoya ya isoti yongwa kwa mfano tuemba nyaku ya kithoma news au tukawende tushindane uni na we kinya ntiri muntu ndomba kwa wewe ukathoma news bubu yake ioni na ina ino thome lakini tukone ndi loi tuetwe muntu mwenyeta kuthoma news tuwe kuntu kungi kinya ki mashindano kana something ntomba kuona nyoni ngona kora kwa kona obwo Phineas can do better than me na tukawata na twinde tukona Phineas na to represent ko nkona batu consensus yetu ni kwak na nyo twitirite nyaki itike senator kiwete ke senator ntukwete korea no tukwe imto mwaki agura maki na candidate batu inabo kuona orobe na inya na uratu bukompenya ruterero rungi it is clear tukonekana nyaki tukayukia na nukona antubo baketekeria kana baraponde bukethira bukira tuwe una we nongi tukuria ukawirwa owe mari etaetera Phineas aurie nongi nukona akabubangi baketekeria ku step down no easily kana ni atabuongo but me oketa kwirwa mari kwambia mwari no ithairo kimeande mwiro no area ngaijanira tu ni atabangite muntu ethira riwa aini nte kwenda kwebela ni atabuketha bukibwithia ora tukabwithia kwina kimiro kiwa nkano emuma ni tundu na ringi Murungu natutethetie batwi ndira kiama kira twara yakyo kiambasi kienderwe kana kiakaroke thigo kietherwe we kiakua na tutina kyo thai Murungu atuteithie tuona kiama kingi gito PNU ndenda ku advantage kutho twiki amene kimwe kwithura I mean tuna kiama kietu kira tu control ni untu bubo ya muno ntu system ngi atutethia na ketho na nafasi nyingi muno na ketho kina opportunities nyingi muno kia everybody kuwe ndi baturi atu negotiate na itu kumenya kinyabo ngobi bakomenya bonka muntu elo yo support okiama kukethwa kuna maweya yangi ya maingi kuna bargaining power na tukamba geni for other bigger things na ko beneficiaries na ntu babe tuloyo barabo mbite kwa makiama kinyawa shindoki muchujo wetikirio support mwenzako kenda kiama kikiluka nontu ni for the sake of kiama kubora bonde bombite kwithwa belo yo kikiama ngwitikiwa kethwa ba shiriki ki maweya yara yake ya kire kiama bande nontu yake ya maingi kwithwa ntu bena kiama ikuthwa kuya na chena ithari mubibingi yes na tukera kyo itoko na ntu bete ibareketi wichandekitia na kiumia kithiru tukwe kiumia rengi yangu chokyo kware na kithurano 2017 owa na omo babari au tenda kuwa nona wire PNU Kemeru araba ina kanara His Excellency Governor Munya aonete kuina kaintoka kurumira itigania West kwe mabure au kwe constituency rabu kona in the whole of Meru County ahani otombegia kona kachwa kaoyuri kanani otokona ichiko kimwe ibwetherete kwe partition kana buriona the whole of Meru County bukethira bukegather a lot of votes in itekulingana i constituency ereko kana iwadi ereko yes kanku chokiri kwire my brother Phineas ura wimbere ndona ndikuraya mbere buruku nyene ndari out of the country ndikwiya urambonete na urombitite miru yonde nontu lunkite ma na imbolele tibu wena imbaraniriti nantu my own survey mbonete munye na support everywhere utiru tere kwira tu wikia na income of course no kuthwa kwina more strength and better be honest kithio ntu iria chinyambene tigani and Gembe regions no tukumya kuko umbethwa kwina 90% score kuko ngi na nyako kuko ngenda kwa iri chonde munye na support na batu tu ina strategy chio shinda everywhere lengo yetu tuichwa kura kila mahali na tuenda kuwini kila mahali na vitu kwa waki actually tukwendenya tushinde na manjini nene tutikwendelea neck to neck itukwenda itutienta ali nene kenda kutukenda antu batini nye tumikia kutheta bakiwa ende yaka imuntu na akanyari ukushinda na itukumya boya kwena team wichita kikali no metima ndo atekareka inya mpaka ni alukairwa ni kendo tuwe munya uchinda kia governor lentoria uchinda kia senator anto bakaenda kuritaniria ngwe baba ile kweli well kambu atiri kinya kethe uni situation tukuimagine katukuthwaniria kombokara lakini ambuge kiri siasa kuti achore kana kuti uchore kana uthu na buti permanent kwa mfano kithurano kia 2013
mheshimiwa Mithika Linturi batona na ritho kwa ritho na Senator Kiraitu Murungi lakini thai tomba kwa ni tomba kaba kurira imbiticheri na rimwe thai ko wende ibo siasa cithoro ikari ugu na mantuka ya luka na priority ya chinchia ure itari uchinchia na tuku imwe no mwame yake ndene siasa ko wende ingwitikia ura kwa kara ura wananchi bakamwa ura baikira kirore atongere bara bonde bakathuru ni Amiru ningwitikia definitely bakatenire ngwikenda Amiru yitambere no tubonde bakithuru ni Amiru na no tubeshimare antu baba bathurite no mwanka bawatanire baritengo yamwe baba ya PNU wedrete ringe bukitekanĩria atia thai buretha bwe supporta Uhuru Kenyatta uchoketine kia president yes na buwete 2022 miaka wingi yete miaka 5 na uketha bukirwamia governor Peter Munya tuwe thai na tangu kwa wakareka na tegwa botekareka nte murungu tuwe thai atirone tikia governor 2022 no ba muchokia ringi kite political arena aithira icho aitikia president kana thai burenda ya stepping stone now naki nyake kingi to mu support kana ni atabuongo bangite mitaratara yo ndenda burumbere nkwire batu tuna confidence ine na munonga bana wetu Peter Katira Umunya akadi elected na acho kuringi na 2022 kiroto kya wiki yo kivalent itu witikia buruti ntubuke yabo postpone kiroto kiu no ntukiroto kirago na muruna tutethetie yo ntumiro uti mtunge to no reuru kwithwe chairman of Council of Governors vice chairman of National Leaders Forum ari party leader PNU ko itu witikia itherimo bibi yete no ntu murungu biretete na itu witikia murungu atoma bikombeka na bionde bikeya MP wa Central Imenti nwe mwiti kana bora ndo bengi ba mwita Livodo nedire takirita Ameria kiwa Kiraito nedire akira Amiru sori onto bako endia kiama kia APK nukona yaka onto daya tena kiama daya irwa as an independent candidate yes nukona miario ikete ukona area kana tuans Kiraito yaka enjire moya kwithira kenda ukumaki PNU we kambwe urakuri ni mheshimiwa mwiti Livondo na kwaria umana na point kiriro arira wawe no nturira antu bambiritie pare Amiru na atebendarira onto kwa mfano antu baistani Mount Kenya babwithitie mbasi ni atebenda bura bwari ndene mind yo no ntuito na neo fashion ira Kenya bangi bakwethia na tika tuko nkarinju kabila lakini ukiaweta ketheni akisibe the wena kiama for the people weta kithio ntu URP it is more of a Kalenjin thing na TNI ne mostly yethore antu ba we kuwe kana Mount Kenya region kwendi batu kuibanga kura tuibanga kenda tumba kwaria no kumenya kuibanga kuuni ku kwatuma antu bothe benda kinya kwitha twina kiama kietu kitwa mbasi na nuko na mbasi na mbiri boya muno ntuneri nyana nominated senator Mbitiri Selachi kwendi urankwenda kwa ni ati mheshimiwa Livondo na point na kwitha wakirira muno no ntubo bubo bwithikire bakwendia kiama kia mbasi untubu tari untubu yana ibunto na Livondo akithura muno ni antu bakikali no ntuka no mwa kwendia nyumba eku ko kathile nyumba eku eta koromba kiraro kwa itha kwa twikendi weta kukawa mawatho ibunto na nyabe bakira mheshimiwa Kiraitu wo kari mantu uti kari mantu ya Jubilee uti no authority na Kiraitu ruwa ari party lindo kama kia wake ambas na ukivunja APK na riwe ndia njoni kia makiki ingia kwa mawatho kwa twikendi ariro kara na alafu na ruwa ndendo kudika ni kathiti yoro Senator Kiraitu ko na rakujuirire na raua na nguti kanone tenkathiti akiwa ni makosa manene muno bathukirie kuna ngachia mabio kenda babwithie mungali kia makimo kinene kia Jubilee kuwe ngone tikiriti ni maatie na naatirie na naatirire hii antu au buru au baterere kwithwa babwithie kia makimo kinene kia Jubilee no tukitikwendeka nteri nyingi Kenya na tukereke una tenya uni kwenda kuwa hii tribalism lakini ukoona kaende APK onto toichi APK nyo kana nekyo kia makia Mumeru nukona thai aka PNU ende yete kwa kiama kia Mumeru kana ni ate bubongo bukuendelea huko ibubo ya sana ndenda kuwa kuinera tu wawe dominant factor ukiakwonelea kwa mfano ketheni APK Secretary General Mbitiri Selachi party leader Kiraitu Murungi kinya Governor Munya ari elections coordinator kwa hiyo ukiakwonelea thai ndenda kuwa PNU ntibati ukurongo chia kaba kwa dioma PNU no tuikia makia Amiru mbure no ntombi party leader is Excellency Governor Peter Munya. National Treasurer Peter Kabere Ntokobito. Aya kwena Deputy Secretary General aritwa Captain Rukaria. Kwena Deputy National Youth Leader aritwa Mwenda Stephen. Tumuita Mwenda MC. Then kwena nya position ko wendi ukakolelia we those position kinya Deputy Vice Chairman for Board of Trustees bwana Yunda Imunya. Ko wendi ukakolelia ukiama kiko na ni sauti ya Amiru yes wingu coordinated ene county ya Amiru ko wendi urankwenda kuwa
in short kan kwenda kuwa ikiaretere mbichera no tukinya ke uteke ari Meru 100% lakini ukiakolelia kona Meru ba kundominate kwowe ndio kona ikyo mostly ke onele kama kia Meru and kinyero timbaya no tukinya ntu bangi ukolelia ke then UDM ukona ke thio ntura nyang nyongwe the secretary general ukolelia kona Raila Ipati Linda Kajwangi the late Kajwangi chairman Kambandi antu banyanza ko ndio kona Nyanza ne kudominate koko kino kiru kia makia wanjalu ko ndi kinya batwi no mbetikirie iniuma pia ni unike makia Meru na ne atende bukomba onto ibwethirete kana kia makia kia PNU kitemerwa ake kwena antu bangi kuntu mwanya na counties mwanya bakwithira bakiuria kurokorokera PNU na tabombete kwambia antu bona ibako no timu tongere kinyomwe kana kithira areo atina that meakwe position era ya His Excellency Peter Munya niwero amirete PNU mto yaoni nke yankero we urwa utuma wa kwena different ibo kona o mari nwa kamatite urito bonde ni atabumbite kwithira bukiaria na ntuna paketikiri ukuma kya menekiu na ibakona the most leaders batethire tinya ba regions chio bitikiria nkwire that batu ture Meru itutharimi muno murungu akethora twete mutongeria na nchamba yetu Meru His Excellency Peter Munya uchamba bravo Munya na ura murungu amukiritie kuma of course very humble beginning akakura mwanka kama MP aisingo mwanka kama governor achoka kuma chairman council of governors kuendi antu boleletio chamba bo Munya na utongoria bwawe na ura mantu yawetite akibuya kwa twikendi antu bai ura kwirwa antu kwinja yonekana arukiri ibo ntu kona antu baba ingi kinyarira inkorika na yamba riko itorio governor tite kurura mantu ya council of governors nanje Wajir ba mwirire buruburu your excellency no mwanka tururo ofisi na nyatha iba mirite tayari antu ba Mombasa iba mwitia antu ba ntereche Kenya yonde je na secretary general umitenje Nyanza bonde iba no bakwenda PNU ukiakolele antu ba Rift Valley so many areas the other day central Kenya it's a lot of euphoria ankure kwera antu muchemani uyu ndone Murang'a it is almost bigger than meeting ingira ndone kisiasa ko wendinde ndo kwira antu bonde kurigana obonete otongori wa Gavana Munya na uchamba bwawe kiri kwario man ki utongeri no tongori antu na njirera yagirite ibo ntu kuona bakenda kiama ki nio yera tu nio ntu ndingi kiama ki urikane kiama ki kitaifa na kiri insist ki na serenje amno ya ngwatani kuatanithia Kenya Party of National Unity kiama kia ngwataniro e mugongo yetu ure mugongo yetu mbo kwatana no ntu watanira twethwa tu na ngwataniro me atu united tu ina thiri na tuketa na mbere yes na ke tukariende mantu ya IBC kwethirete kwena kukerekana kuna double registration kana mtu nandikithite ya ile ndukona ka kure yende mantu ya mberia kuthukira kura yonto kwantu kwenja yoneka arukiri lakini the yende kwena double registration ya kantu ya mberia tukarukiri ntiwa na clips kana imbi lakini antokona mantu ari bwana Phineas auranga kwira kanga kwira antu betu ba Kenya nabo iba iritane kinyabo witike institution chetu ile ibwithi tuikatiba kwa mfano ukiakuona IBC ni independent body na ndendo kwira ngo nyingi au muntu no yakodi ne ntunye tukarindea no ntutu ino ntunye tutifisi tenjirera ne ntutu chuzire ko fisi o no ntu kwa mfano wa indindiuse ya bwana yeye no komendi mantu ya yoyo chure bibi bingi muno tukenda obyuria lakini ndenda kwira ntu betu na bono ntu timu ije mbere tu wetu tine imani na timu rere omberere ya Isakasa nerengwa kunde nda kuwa batu tweni kanya itudunye tuina ntu tuina witikio twitikia ntu baba kabwithira kwagirite na twitikia yai makosa yake kawaida woni ura kwenda kuthwani na nkoro kwa ndenda witikia yai makosa kawaida yara antu betu ba IBC ba kombokosoa na twite na mbere na tunge kithurano kitina wajia na kina yota kana kina uma na ngwitikia turi kuri kende nasi beire rwari Meru na nyaithire kukare akachapa kiata ukuma stage nene Meru iwe tire ahead na kwa address antu konto mwanya amana babu kwenda we support Uhuru Kenyatta achoka kirite kia president nukona kana seyite kiuga kia kura icho ndebetete na choka nani atokona miarieku woni ura mubakua mbere ndenda kuwa ora mbuye mbere ringi ndawa kinyanto banasa kana nto bari kono ntune nto beto bakenya ibethro be firi woni ndenda utura mugongo yetu yurandi firi woni nyende mutwiti ndawe ngwenda kwa president mbite Nyanza Kisumu ndombe kura no timu twapura na maiya na watu weni mbukume kuonde Kenya yonde na njire thiri buibo mwe bungi brombo mbakuwa yonto bubwa kiure kiuno ntuntiki presidential secretariat ntiombo chokeke kuwa ya kanasa yomba kwa ya kura tionde na views chaku lakini maoni yakwa ni ati ndenda kuwa abaraba kubanga siasa cia president bakarikana muno ntu rwaria ruru thina no yeye antu bakambirio focus muno kwaria rwa yantu succession no ntu bamya tamu yathira
uru etana on definitely tukanindi mtunge either Ruto kana kuringana uraba kuwa kinjubili uroka yukia kwina tongori pamwe batina thina buruba ikara 2017 ekilukire by concern on 2022 une yuma kosa babati kuthwaniria muno 2017 lakini ndenda kuwa nkwire muzimamo yo kiama kietu na kiama kietu still no tutochoka yo ntumiru kiama kietu kitaifa ibu twere Kenya yonde twabera batu itu support Uhuru Kenyatta lakini tochoka na nyetu emiru itu support Uhuru Kenyatta indi urakuri amo abutu etaki mumiru kinya uotha yuke thororo nasa woningo kuromba kure kuringire ngavana munya na kinyo thororo Jubilee no ringire babangi kwa mfano Jubilee lakini ukaringira tigwa ntikuromba babangi lakini ndendo kwira tutithura no ntumie kisiasa no muna ria wi pastor kurura kanisa na ne amemba kwenda be kanisa ne batumiria definitely no kuromba amemba be bonde baba iru na batu bonde nyeba kanisa ingi ibe ye bonde ibutu kwenda Kenya kariu kwende ura kwenda kwira in short ni ati batu turi antu PNU itu karibisha antu bonde lakini itarera onto kura ichi etu kinya kwa mfano mtu akethwa akiringaira Raila akethwa na kwenda kuringira munya kogwa tomukania na kinya kethwa akiringaira tu antu babangi bonde baundi na euro karingira Uhuru no kumenya kinya ryo still tutemukania na ibu siasa rio kichwa kura ria tweto chwa kura na mashinani turomba wananchi bonde kura bameru twabiriba tuthure twike amakie PNU na iba supporting government tupita munya ni boya sana mutwiria bwana nonto bameri yeku gutegeringa kwira ni boya nto bakwethe watanite na woni na mutwiria bwana newite ukarimeria kwa Kanewero TV ende na mutwiri abana uketa kuraya onto morin akethira ichoka na ndeto chemechetho nyumeketa kate kuraya na kambu ikienine na aria Gachanka FC nebo nchamba cia gikombe kia ligi ya North Imenti kire musetho jura jugo karikienine kia Nkabone na aria Gachanka baraurire wembe ngoru ijire kwa Kibugo Morgan Mweti ni agutumenyithia nkuruki Michetho ya mubira za kaunti ya Meru niretete na mbere na aria michetho mwanya mwanya irachetherwe kiri ligi ya Central Imenti kiria Youngsters nirakinyangire Mwangaza FC mbao 5 kwa Kibugu Charia Kotorengo ya ura Simba FC mbao 3 kwa Kibugu mchetho jwa Kithaku na Makandune juma mbao 0-0 Kaongo FC bao Rambazone mbao 3 kwa Kibugu Kiamuri Hotstars ya ura Mbunjero mbao 0 kwa Kibugu Kiriro Red Mamba na Rikana FC boma Kibugu kwa Kibugu kiri michetho ya Giuchore Kariane Rangers na Mutindo FC baraumira Kibugu kwa Kibugu kiri ligi ya North Imenti Gikomene ni urete timu ya Mutiko mbao 3-0 Gachanka FC ya Kinyanga Wembe mbao 0 kwa Kibugu Ngoshen ya Urangine mbao 0 kwa Kibugu Kainginyo ya ura Municipality mbao 1 kwa Kibugu Mwangaza FC na KCA nabo boma mbao 1 kwa 1 na Ogiaki ya Kinyanga RCC mbao 0 kwa Kibugu nyuma ya Gachanka FC kuura Wembe mbao 0 kwa Kibugu ibaratwekire nchamba cia ligi ya North Imenti nkiripotera Wero TV bianine mbetago Morgan Mweti utakiri twakwira ni boya nto bakwethe watanite na batwe onbetwa Phineas Imana nani mbetawa Morin Kinyakirimi na monerere wetwa mathitha kukarije Sinta Kakwiria